Спортрек урымлы шеденізем патне шулғывма хулазынже кермензенже туптаган осталық канамар ялзенже ализене терлі енлі адландарны де видим көрет. Турдыме булзан юрықсыра духны лабамада худса ждман залада тергезек тамашым шамрықсен. Бізен ондылывне кура республика терлі проекта хушынза спортсмензем вали хытламайзем тузабама тұрыжашы. Шакунзенже комсомольский дыргынже харзах виже объект пульжен. Кажалзем жын чынжын уяв булзаданны эш пульжа чвашиен ердюжи Олег Николаев худшынжен. Көшін шырбүйелиялі харзах иге объектпа боянланжа, вырынды халық пызык парнелі бульжа. Аслы шырбүйел территория уйрымне пилік ял керет. Кудырықра волейбол, футбол вайыне кымыллаган зен бурынаша. Терлі спорт тезібе шкуладжи зен, чамрыксен, аслы зен команды зене ергеленя. Шкулды пәжік залра тренировка зен миртерме майгелмень. Шакун зенже тақшындамбақ шанза кетне бурнышланна. Кетне аджабыжа спорт шкулен спортзален алыге, теплі юзавғышын ярие хужыл. Пидесивиче, батарейзем шурулза бетнече, стениземеде хорушченде, урхлагалазанде. Теттемче, шуды да аран-аран, падигибич шуды гначенде. Мле аджезен желанизем, мжудезен вылямашкан кур, был посадамас, шуды теттеми шамбанде, хальвол пиде лайх спортзал. Хывынса тахынмалы, шывынмалы бөлімзем мінгерле педембех пур. Шуды даожы халхи шизал бағалықне шкулды спортсмензем хакпамада әлгерня. Сымахмай, волейбол командызем график тұрық тренировкына жүрені бегінамар, физкультура урогиземде малашне кунда хирдеш. Калыбышла проектда әшегіртме республика бюджетінжен 6 миллион шуры денге яғын ғыбна. Тебір пилік шырутмал билік пинне вырынды хыснаран уйырна. Спорда юрада шеберен, терлерен, омырду земирдеші аққалыны маяқ болмаст. Күшса жүреген кубок дружбы детпір шав турнирі берен күнда. Футбол ені бейіртірі. Кубога берен алая машыға күнда қавармадыры жашы. Таштанда келдеш, падыр елінженде келдеш, елжекренде келдеш. Педемат тұр жамрықсым. Шакун халыға бұштарына тебір вырын. Спорт пурны шерге наци проект жібе келе жүлін туны лаптық. Кувал хул жұрыма сывлыға терлиенлі жереплеце ГТО нормезіне пурнышламалы площадка. Кажалдарығынче халлеге күнбекке кітне ажабыжа спорт шкулы тавражын жегіна пулына. Кешін шырбүйелде иккемеш. Ама насран ядырласа сарнасы ешінже шерімытла тренажер, турниксем, ыты платформа. Пәдем халық сауынышлы демеленде, ажазыне де аслы жінзіне де ұзылы вғадыртірме биде комолығында. Комик площадка керлі, биде керлі. Мәнжен незен пирим мәнже де, биде нумай халық жүрет, зем тренироваться давать, готов сдавать тума нормезе, ну и хоземде халық семгезе, хозе вали, сылық не жердешет. Площадка негесне дума, ана терлі спорт хадербе тивиштерме 2 миллион тенге усугурна. Спорт пурны шерги проект по ишлене хужыра, чываш ендре ГТО нормезине пурнышламалы шакнашкал, шерембиже лаптық худаяна. Республика вышлыгебе ыты сумлығына земшице гурна тебір объект, комсомольский яленжи футбол уя. Хальге шесиле, шамал атлетика енебе осталықне туптаган зембали сарны шул землі лаптық, вуны бен журат ваткал метр ежинать. Ана дума республика бюджетин жень 1 миллион тенге яғын уйырна. Шене стадион халыға физкультуруба спорда тадада ытларах явыштарма майбаря. Шаг объект пәдем расшири футбол шкулзыне проекта пурнышламалы лаптық сенжен пәрі буля. Кажалды халхейші футбол уя республикебе вун биллекмеш. Комсомольский районинже эбір мажутпа шак хамырыже эбір міле ергелейіне пиде лайықтышлы курапыр. Куда эбір бір ғарыз виже спорт объекті үшімір баян. Кашный шаг объект ол бірінжен хайнеделен пиде байынги стандартсене тивиштереген ябала. Унзыр бұшне унчен туна объектсене пөтемешле анлылатса візене пуянлада. Унзыр бұшне шағында пурнаган халыға школа дезене валиде, тада пурнаган халыға валиде, спортпа туслы мұйба мазене аталандарад. Шыржыв президентже регион земумне, егібінде выдырма шулчень, расшири халықын 70% спорда явыштарма теллевлардна. Конбе гудым зембе палыртныне пурнышлат пырах. Тере республика бұшлығы Олег Николаев. Чвашенгаларам Валли, Алиса Александрова, Андрей Шоклев.